Fox in the Box, internacionalna franšiza Room Escape igara. Danas se družimo u Tarčin Forest Resortu sa našom mobilnom igrom, znači igra koja se postavlja na lokaciji korisnika. Družimo se danas sa Erno uredom, to je Europska regionalna razmjena vijesti za jugoistočnu Europu. Oni će danas pokušati postati novi tajni agenti, rješavat će naše misterije Mr. Foxa. Room Escape s razlogom glasi za jednu od najatraktivnijih team building aktivnosti, upravo zato što sadrži sve te elemente koji jedan, da kažemo, idealan team building treba da ima. Saradnju učesnika, timski rad, pomalo naglašenu kreativnost, sposobnost odlučivanja, liderstva, vodstva, sve te neke sitne karakteristike izlazi na vidjelo upravo kroz naše igre. Čak neke kompanije na zapadu prilikom zapošljavanja radnika kao posljednju instancu procjene njihovih sposobnosti upravo ih dovode da igraju Room Escape igre. Pa ova igra me oduševila. Igra je napeta tijekom cijele igre i moraš se osloniti na nekakve vještine, ne samo svoje, nego i ljudi koje igraš, što je veliki izazov, jer imaš jako malo vremena i morate naći način kako da komunicirate najbolje što možete u svrhu, naravno, spasenja ili već da završite igru. Adrenalin te pukne toliki da ne možeš vjerovat, kao da si na bungee jumpingu. Fantastično, kad riješiš igru, to je to. Escape room je odlična varijanta za team building i ono što je jako važno jeste da kada želite tim da se zaista poveže, onda ih dovedete u jednu situaciju s kojoj moraju zajedno da rade da bi se izvukli, odnosno došli do željenog cilja. Ono što je dobra stvar jeste da se povežete na neki drugačiji način, mimo radnog mjesta, mimo posla, mimo svega što vas okružuje svaki dan. Yeah, Fox in the Box was a game that I never heard it before, but I was a little bit skeptical when I heard, a game, team group, but when we entered in the room and when we saw the whole decors and when we get the game explained, then it was something, it becomes to move inside you and then you are full of adrenaline. You can move faster with your mind, and you have to read, to see, you have to think, and you have to understand. So those are all these components that makes the game very, very, very useful.